bir biznes пайда болып қалды. Автоунааны bir жерде тура эмес коюп койсоң эле, эвакуатор келип алып, аны алып кетет экен. 2000 сомду алат экен. 2000 сом. Андай болуш керек. Эмнеге 2000 сом? Бизде шаарда, Бишкек шаарда өзгөчө bir biznes пайда болуп калды. Бул бизнес мамлекеттик орган жана башкалар кылып атышат. Өзүңүздөр билгендей, азыр машинаны, автоунааны bir жерде тура эмес коюп койсоң эле, эвакуатор келип алып, аны алып кетет экен. Тура жолдо тоскоолдукту эч ким кылбаш керек. Мыйзамды сакташ керек, мыйзамды бузбаш керек. Аны биз бүт барыбыз түшүнүп атабыз. Бирок ошол эле кезде көпчүлүк учурунда бизде эвакуаторлор каерге барышат? Жол тоскоолдукту кылбаган жерге барат экен. Анан 2 километр ошол машинаны алып алып, 2 километр айдап, аны штраф стоянкага коет экен. Суммасы 2 километр, 3 километр ошону машинаны түртүп 2000 сомду алат экен. 2000 сом. Жана тышкары штраф стоянканы төлөйсүн, штрафты төлөйсүн, ал мели. Бирок менимче андай болуш керек. Эмнеге 2000 сом? Ким ушундай сумманы койду? Урматтуу Алмаз Ахунжанович, ушул боюнча антимонопольный орган өзү изилдөөнү кылыш керек. Ким аны бааны ушундай аныктады? Даже керек болсо, алар машинаны бузуп, тура эмес аны түртүп, бузуп атышат. Жарандар наразычылыкта айтканда алар айтып атышат, бара бер сотко. Калаганча бара бер, сотко барасыңбы, ишип бара бер. Понятное дело, что обращаться в суд стоит дороже и денег, нервов, здоровья, все это потратишь просто так. Бизнес по эвакуации машин надо отменять. Бизде башка варианттар бар, урматтуу депутаттар. Мисалы, тура эмес машинаны койсо, мейли ошол эле ГАИнин кызматкери келип, наклейканы чаттап койсун, мына сага штраф, QR код менен, ошол жерде QR код болсун, QR код менен өтүп, ошол керек болсо 300 сом эмес, 600 сом төлөсүн. Давайте 2 эсе көтөрөлү. Многие граждане согласны платить штрафы, но если они будут очень простыми и упрощенными в оплате. Давайте мы предложим механизм, когда гаишник будет наклеивать наклейку, пусть даже 600 сом, наклеил, заплатил за неправильную парковку, и все, ты выполнил, уже исполнил закон. Но эвакуация, когда за 2000 сомов, для меня это лично непонятно. Это необоснованный бизнес на простых граждан, который нужно отменять. И еще они ломают машины других людей, при этом не хотят их восстанавливать. Уважаемые депутаты, вот на это нам надо обратить внимание. И если нужно, даже отменить во многих случаях эвакуацию машин, за исключением, когда проводятся большие мероприятия, когда может там президентский кортеж приезжать. Все, в остальных случаях надо эвакуацию машин отменять. Рахмат. Рахмат, Дастан мырза. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселелерди кароого өтөбүз. 4-нчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага. Алмаз Ахунжанович. Мына азыр Дастан Далабаев жана машина көтөрүп кетти. Ошол жерде эң упрощенный варианты бар. Аны алып кетип, анан кийин алар менен соттошуп чырлашпай эле штрафты көбөйтүп койсун и фиксация кылсын. Ордунан элечи. Аны элдиман убара кылбай эле ушуну кылса деле болот да. Фиксация кылсын дагы, и штрафты көбөйтүп койсун бир аз. Ушунда карап көрсөңүздөр. Рахмат. Рахмат, 3-нчи микрофон.